ni sim som ni Thadou kum sang ni la som ni lugup ni ko injong Thadou thusoh akunin wa noi thusoh dang ho Thadou pa wa ngai tha na nei ki taw hite thusoh hin sima ke ma wa se kon se khola naga mi gu mel sa ta ki that su deilo na le ha sat na phon do ne in jan ni tha achun naga meite le meite pangal hon ima kai thezre bom na candle live vision khat peaceful te in na bol win a hi pavar thane na tha na ka choi ti mana pavar ki choi chu awal man cha the hi poi pavar chu awala ki mana hi re ho zo se itum mangdiu kon cha hi tai tin tu chung atha raya sabha mp dinga ki theng do anu bjp manipur pradesh president smg sarda devi chun apong do in hi kuki hon amat naga mi gu khat zong ata sa adam lo je in jim sa ki pulu tai kuki hon amat nwa akoi hotel so sunga mi thum jim sa ki jana jovin mi gu khat zong tu ata sa dam lo je in hospital la ki pulu ki tai tin ki se je kumni be mina line me japang khat le mel sa ta ki that naga mi tham ho in nei pi zauna ni me gu jims mana ki pulu tan hi an samma kai na ami pi rally chi lai te in manipur governor le chief minister ahongin mi pi lung so hon alung thailo naw ku thlang phabu na sampum bin a hi mi khat ki ho pi dinga ki ko juwa police in crpf nia he nga pi do nei na dinga phat ki tem sa khang tha khat police loi khat in tho hi te tin in sung mi ho to police station na ki ko juwin crpf nia he nga ki pulu tan hi to chi umtan de lo ji in mi pi tiang ki pin ne evin a ki pe do pa chu hi le uchiwa wangma akon ning thoja mama cha 29 a hi Meitei ding agel naga in naga ding agel kuki in kuki ding bo agel la ki namgam e umong zong le chiflek ha satta ki khai khom banga hun khat le mun khat na kom diu e hi kanam mi te ki chan chui tun la thu su ngai zu muntina Thadou thu su ngai zo se ne bon cha win mang pha